thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le bekule tuntuma chuan khovel chanchin thar langsar zual kan ngai thlo le do nani China ram kho thlang lam Xinjiang region a ni somli chuang COVID-19 sheleng wanga in khar khipna khau tak an kalpui to wangin khomi pui te chuan ei tur an tla cham to ni an soya August thatir lama tangkhan sheleng wangin Xinjiang region a in khar khipna khau tak hi an mangani Gulja khomi te chuan rei tak an in khar khip to wanga an fridge ruak vek to le naupang ei tur mu mal nei lo real drama om thlak te chu social media lama te an tar langani China chuan zero covid policy dan khau tak ala kalpui zela shidar tur ve na tan khwale veng te po pon chua khapin an khar khipa anei tur te supply in akha to ka in test thin turin atibokani Xinjiang biala hian in khar khipna an kalpui tran tir chuan shikai niarin helte chu dam doite elui tirin mithen kha chu manin disinfectant ten ka an nia hebela cheng tam tak chuan lockdown shom an ti thu soima se thunei tu te lam an hlawa wangin an din mun dik takero an soi chiang du lawani pathian ni kalta khan police te chuan internet kaltlanga covid-19 shileng chungchanga thudik tok lo the dara pu mi pali an mana an pali hian gulcha administrative detention a ninga tanga ni som chungom tura ti an ni tunkar thotan ni khan ei turan nei tolo wanga chuak luya lockdown puan dulo nalan tir tu mi zaruk chuang chu man an ni bokani lungoi lo nalan tir tu te hian ei tur tlak chama wanga thi po anom to ti an soyani nimin zirtom ni khan central China a khopui pakhat changsa in chong sang pakhata kang mei nasa taka chuaka central China Hunan province khopui changsa a kang mei chuak hi akan chan le thi le hliam zat engma hriat alani lawani hein chong sang hi China sarkar ta telecommunication company office atana man me kani hein chong sang a hian chong sang sanga tangin meal zoi zoi le me khu nasa takin na chuaka kang hi thelmi to ni ma se China sarkar in kol CCTV chuan thi le hliamom zat hriat thei alani lo ti in ala report ani thomno le gear lama sumdon na Patagonia nei tu kumsamre le pathum mi von chawna chuan tunkar ni lai ni khan khovial siam thatna man ruatana man ani theinan a company chu charity tan a hlan tia soi a company hlujong hi US dollar tlu le dingon thum hu vel ni in New York Times chuan atar langani von chaw hat ba ka anupui le afa te panhi chuan Patagonia a an voting share zongjong chu ram lei lung hlutna von nun zel ani theina turin Trust in charge ne na an hlan thu an soi bokani Patagonia a non voting share te chu khovel singlesa in thlak zel do le na tan le nung chahum hal na le en kol na tan helam kai hnoi non profit ne na an hlan veka company hlok na anei te chu non profit ne na hlan ani bokang kan chena khovel hi kan shareholder ani ti in chawna chuan Patagonia website a open letter azia atar langani kumsamnga liam ta din Patagonia hi leilung hum halna konga ma ala chho chak hlea until siam na ta na raw material an mamo te po an thlang ulukin until phal chu atanga za pakha chu kumtin environmental NGO te hna an pe thina ni ma se heingo thia tok lo ni in chawna chuan anga ya a company pum hi a hlan ta ni Patagonia hi company angin alom zel do na board of directors le CEO ten anen kol do na ma se chawna chungwa hian company atanga sumna to lovin trust le chomdol na thote anen kol ve thung do na ni Russia and Michelle mangin Ukraine chimlama revi khopui bula tui khu an kap ti thunei tu ten an soya khopui ho tu Alexander Vikul chuan abul naya cheng then kha chu hun hima in chuan chuak tura hriatir an ni tia soya ma se thil hlom takero ani lo tia soi Ukraine chuan he thil hi Russia tu naya na sataka abelet na achana ni nan soi viri a piang president Zelensky chuan Karachunivsky tui khwa ka ani hnuah hian Russia chu mi fir fiak ram ti na soyani civil mi te beidu tok leka chaklowin ni ti in tunkar ni lai ni zan tlai to taka thua soya Zelensky hian a soya mitenom indona huna tanga tlan chuak te chuan anti thia piang anti hre lo ati ani
Indona tanga tlancho ka soite hi Ukraine in tun haya andram mar chak Kharkiv region na annorlet na Russian sipai innuk do ka soina ni Zelensky chuan tui khwa hi sipai lama engma hlut na nei lo ani thua soya Vilkul chuan ni lai ni zan khan voi ni thil puak om thule hei wang hian in hiule chhaluya tui tam tak aluan lu pha thua soi bokani Indona chuama mi nuai ruk chuang chen na hian Indo wangin tui lak na aboi pha hle ti kwa tang hian tui aluan chuna sata wangin lui kuang aliama ninga ni tu khan Vilkula hian in hiule chhalui tui chim chin an hiam le shet thu asoya nunna chan anom lo ni na soibok Moscow chuan meshal manga tui khwa ka ani chungchanga hian engma wan tlang hria tin soi an la nei lova ama in Russian sipai te hian energy siam na hun te an ka thule karto pa khan Ukraine ko chaklama mi mak ta doi telin power an nei lo pha to bokani kar khan liam tu chunga Ukraine mason chaklu tuk chuan Russia sipai te abara khaina sa heya anin dona fila hian Ukraine sipai an tam hne hle ani Ukraine sipai te chuan andram mar chaklama Russian sipai te nin do tan tira an lak sa khosom ni chu darkar somni le pali chunga lak le chakin andram chimlam Kherson region a po kilometer sanga an la ti na puang ani Russia point an sipai te tolkir hi pomin Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan an sipai te tolkir chu an sipai ten tran hunrem that an tum wang ania an tum an len malo chuan an bezel don ti na soi Inrinikal ta Ukraine in an lak let khopui pakhat Ijuyu Mayor Valery Marchenko chuan BBC correspondent nena kan sipai te chu kan khopui chunga an ron lu le towa kan ram flek po a phele vat toe kan sipai te chuan Russia sipai mi ina tom anomem ti in an jong vel me ka Russia sipai te ti chet khopui nok te chu then fai me ka nia mi pui he kho chua san tu te chu ni som chung vel chuan him taka an lo kir le vek to kan be sei atiani heti lai hian nimina nu naw lo kir le te chu an hlim thungani Russia sipai tol kir thenrim chuan civil mi te mun poimo meshalin an kap na sa hleya solni kalta po khan Russian meshal puak hora wangin electric supply a chia Kharkiv le Donetsk region mi pui mak ta doi tam tak te chuan eng an nei lo ani Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan kar khat chung chu Kharkiv region chunga kanram lak let le te song he phothi kan thil tum masani atiani Hugo Basiga BBC News correspondent chuan tunhai te a Ukraine mason na chakzia hirin phak ba kani Russia hian kan sipai te regroup kan do wanga tolkir kan ni ti masela an sipai motor le ral thuam tan chia san zo zai en hian regroup du wangota tolkir chu ani lowang atiani Ukraine President Zelensky chuan thlasik lo thlen ma hian he aya chaka mason hi kan mamoa Mase kan mel ma te hian tran an khona sale zualin anin song het le ta hle maya thil olai chu an hau don lo US le khothlang lamram ten ral thuam tha le tamzo ka min puizel chuan Russia in kan dramalak te hi kan chu sak le vek theyang ati bokani tunkar chung hian China President Xi Jinping ale Russia President Vladimir Putin ate chu anin hmadon ni in China rama Russia ambassador Andriy Denisov chuan China le Russia shoi tu panhi te chu September ni som pangale ni som paruka Shanghai Cooperation Organization Summit nei tura in mu antum thu Russia State News Agency a tarlan ania khothlang ram te tanga ti du da na le shek na an to te masonin China le Russia chuan economic lama tho ho na an nei theina turin ma an lana sa hleya he meeting atan hian Xi Jinping a chuan September ni som panga hian Kazakhstan atlo dona Uzbekistan ram hlui sil road khopui Samarkand President Putin anen anin kom don ani Ukraine chungchanga khothlang ram te nena in ma chon mek Russia shwai tu le Taiwan chungchanga khothlang ram te nena in ma chon mek China shwai tu te in muna tur hi khothlang ram mi pui economica ensana shek na siam sak tu te chuan ngai ven takin an thlir me kani Myanmar Military Council Chairman nena in mu Russia shwai tu hian China shwai tu nen in mule tura thutluk na asiam hi Asia lam hoya anin nga na atilanga shwai tu panhi te tan US do dal na lantir theina hun rem chang ani bokani Russia rama energy lian tak siam chuak tu Gazprom chu
September ni rukhan China nen inrem na anziaka gas manatan US dollar aya ion le rubles mang thei tura phal sakan ni Hong Kong a natiji sa Asia Pacific Economies Alicia Garcia Herrero chuan Asia rama joint economic project kalpui ani thene turin apui theido na energy pipeline tharpo ahuam tel do na ni China le Russia economic lama harsan na omthen khati bo ani thene turin apui theidon bok ni nan soi kumin thasari kal ta chung khan Russia le China inkara in sum don na chu mun thuma thana mun khatvel zetin apung ni in TAS News chuan atar lang bokani October thalai hola ro real lai Communist Party Congress a Xi Jinping an atram thumna achan le rin ania Putin anen anin kom don ti thu thang om boka ko thlang ram te chuan anin hmu na ra chua chu ngai ven takin an thlir mek ta ni United States of America le Russia tu nge ral thuam nei thazo kang le khovelin kan thewa tun haya Russia le Ukraine in kar boruak chu aron lum chho viawa America meu poron in rolin khovel hian hengram pani te hi anin do mai don emni kan timhan hiala ma se wa nei thlak takin boruak chuan thallam panin tun haya Russia chuan asipai che khol te chu anu kir chhota hi thillo mom tak chu aninge yang khatia Russia in Ukraine ramri naya sipai ache khol tak vak wang le Ukraine avau chiam laya Black Sea America in thilom dan thi thlai tura in do long tirlu atum po rem tilova Black Sea khar mi angam tu Russia hian engang ral thuam chi ange aneya khovel ram thil ti theiber America hian engang ral thuam nge anei ti te America le North Atlantic Treaty Organization NATO te po hlaumi lo tu Russia hian engral thuam nge anei ti hi i han bel chiang don teang ral thuam an nei dan khai khin na hi YouTuber then khat le ziak tu then khat ten atlang pui le Wikipedia enton chunga an siam tam tak awma wangin keini chuan mi ti ngai lo lamin kan ron tar lang don ani Russia le America te hian engang ral thuam tha nge an neya Indo na lo thleng tanga che America nge ding chang anga Russia jok ti zona chu heng ram pani ral thuam kan ron lu chua mi te ti danang lo taka an ral thuam na tho thei dan le achung ril ber thlenga kan ron lep se atang hian America nge ral thuam nei tha Russia ti zona chu iril ruwa chan na thatak alawom nge be se teang kan soi to angin heng ram pani te hi ral thuam khovela ke kani inti ve ngat an nia khovel dam le dam lo chu America le Russia kuta hian aum ti la kan ti sual lawang nie khovel hian nuclear ral thuam khovel voiza ai tam dai ti chethei akol meka heng nuclear ral thuam khovelin anei zongjong zinga achan ve aya tam hi heng ram pani te ta hi ania chung nuclear bom le ral thuam te mang thei tu ral thuam thapui pui mai an kol ngir thu mai tak sia le hetiang ania wang hian topic khata khung khom chi ani don lova tunchuma chuan Russia ral thuam thabik khovelin achi le a hlauron te kan ron tar lang phot dona remchang masa America ral thuam Minutemen chu le akai thruai te le khovel jet hlawom ber le van boruaka ne taka atmosphere om mek tu F-22 Raptor le awunau pa F-35 sanchin te kan ron chui le tura ngai la America ral thuam nge tha anga Russia ti isia theinan min lo ngai chan angai don ti na ani chu Russia ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi khomwal pui pakhat atanga khomwal pui dang waka na tura duan an ni in relate som ni chuanga chaka thlok thei te an ni hloma heng ral thuam ICBM te la ka lo in ven him theina tural thuam hi khovel ram te hian an la siam lo shim shima chu mai ba ka khovel ral thuam hlawom nuclear ral thuam keng thei an ni vek hlom boxia hei tak hi ICBM te hlawom na chu an ni reng ani ICBM a hi chuan Russia hian khovela ro arel ni in ral thuam lama mi thiam tak tak te chuan ngai dan an neya he ngai dan hi thilom tak ani zia chu Russia chuan tolol RS-24 years te RS-28 sarmat le bulava rual te le topol em te hian anti chiang le ome heng Russia Intercontinental Ballistic Missile te hi relate som ni chuanga thlok thei te an ni hloma wang le nuclear ral thuam keng thei an ni wang te hian America tan chuan an hlawom mai ni
heng Russian intercontinental ballistic missile rap thlak torot tak tak te hian America khopui lian le mun poimo te thleng turin minute somthum vel bak an mamo lo awang le heng ICBM telaka lo in ve na tur khopa defense wall tha hi America meu point ani si lo awang hian Russia ICBM rual te hi America tan chuan tor helom vet tak an diringot mai ni Russia ICBM zinga tor helom ber satan hian nuclear ral thuam aken zo to kengta se avoi khat ka leka America California state pumpui khu voi khata akap chevek theya UK le France ram te ti cheturin satan meshal voi khat ve a ka atoka heiwang hian Russia ICBM te hi lawom tak chu an ni reng ani Cold War le tu nu thleng hian Russia hi mani lo in ven ti thupuya neya ral thuam program kalpui tu te an nia lo thei lo le akoto pa chuan Moscow tap chak zol atanga intercontinental ballistic missile te manga melma te wachut chiam mai hi adu dan le aral thuam kalpui dan ani awangin akoto pa mantur ICBM kan ti te hi anei nga in chi sang anei nual maya chungzinga chuan R36 M2 satan te SS19 stilito te topol M tele RS24 years kan ti te adang tam tak po Russia hian alakol nual maya heng te hi khovel le America in adon son du mialo tur te chu an ni reng ani Sukhoi Su-57 le atho pui jet rual te kan ria tangin khovel jet fighter tha te na ber pakhatata na khovelin kan man tak chu steel technology an nei tha tia hian ani ome hetiang ani ta ka wang hian Russia chuan a steel jet tur Su-57 chu aron puitlin chove ta boka Su-57 te hi Indona tan a thatok ti chu Russia hian Syria rama ISIS helpol te abeina khan alofin fiatoa Su-57 che dana hian Russia engineer te anlom thokhat hleya heiwang hian he Russian jet hi Russia thian thani lem lo tan chuan mit timim tu ber pakhat ani ve ome Su-57 te hi radar hlom ti la kan ti sual lo mai the khovel jet dangten melma te zon chuna tur radar pakhat an nei tlang pui lain he Su-57 hi chuan a thlo na panga te hian radar da in radar pali ngot mai anei hem maya heiwang hian he Su-57 aya melma zon chuna tana jet fighter du thu sam hi lo ve reng ani Su-57 te hian bilka radar te hi an main radar atan mangin he active electronically second array radar hian sangkha zanga somnga TNR module nein meter khat bial tia thil hi kilometer zani ala atangin amu theya ngai ani boka heng ba ka Su-57 in a radar ken te hi melma te chui chuana le fu taka target te aka theida tura changkai mai te ania wangin he Russia jet thami Su-57 te hi khovel le America tana to khirber tur chu ani chiang hlebok kan soi mai haulo tur chu Sukhoi Su-27 te hi khovela jet fighter to zinga thok le khata in vorkang sang theiber le rangber ni in a climb rate hi ara phlak veng khop mai second khat lek chungin meter zathum somruk asanga ain vorkang dor theya hei hian melma jet tenen ain beya nasatakin chung jok ani tir theidon ti achiang hlebok tuna hian Su-57 hian Satran AL-41 lamangin Russian Su-57 engine big tura duan Isdilia 30 an pe fel le nga chuan he Russian beast thil ti theina hi anasale zual don ani tin Sukhoi 57 te hi full steel jet pumhlum tura Russia hian aduan ani lem lova Syria Indona Russia in anchin nuwa nasataka titlang chung chhozelin engine air intake bula engine te radar wave laka veng him turin grilli thatak aron mang chole towa he radar blocker grilli hian nasatakin Su-57 te hi aron steel ti zual sot don ti na ani boka US le NATO ram te tan ato khir zual sau don ti na ani bok Russia chuan tolol Sukhoi Su-57 ba ka hian America Raptor ma chon tura aduan khovel jeta leu kwalvel maneuverable ne so berti hiala anchal Su-35 te ba ka fighter bomber hom jet mai Su-34 le Su-24 te Sukhoi Su-30 te chu khovel jet fighter zinga
America ta na to hu phurom berber te an ni boka wang hian Russia in America le NATO ram intel khom te a hlau lem lo hi thilom tak po ani ve reng ani Russia Air Defense System ti zong hian han soi tiang America in achuan nemem le America jet fighter rol te hi thlamuang takin Russia airspace a an thlok lut ngamangem nailove a chan chu Russia hian Air Defense System thua thip tam tak aram veng him turatan anei tlatani Russia Air Defense chuan tolol S-400 triam te hi an that tur zia chu Stockholm International Peace Research Institute ta mithiam big Simon Wisman an Khovelin Air Defense asiam towa thaberani tia alo soi to wang hian melma jet tetan chuan palui chi an ni don lo he Simon Wisman thu soinem nge tur hian S-400 radar te chuan Syria indona khan F-22 radar a amu dan thlak then khatte Russia lam khan an ron tar lang chuai to ani kha tin he S-400 triam te hi an thatak zetin an hlo mani ti fiana ber pakhat chu S-400 leitu tele leitu ma piang America in shek a alo bak ve zel hian ati chiang reng bokani S-400 battery khata hian missile ka chuana dot pariatomin heng missile ka chuana te hian missile somthum le pahni zel kengin heng missile te mang hian KM zalibial chunga mel maral thuam thlok engpo akap thlam hi amia thei tura ngai ni in he S-400 kher hi chu Russia ral thuam ti fuji nga chiar tel lo thei ani lovani kilometer zali dai ami detect thei tur hian S-400 hian radar thatak 92N6E Gravestone radar mangin mel ma zetin hai chil taka aron hai to nu kilometer somthum le panga ahla ami lekpo ala bezel thei thowa S-400 din tlak big zia le thazia ti chiang MM2 pakhat ani vele bokani S-400 hian thlona ballistic missile mai ni lo unmanned vehicle thleng ama chon thei turin missile chi thum ngot mai amang thei cheu mai boka target hi arualin zathum chuang a chui thei bok sia wang hian Russia melma ta na paltlang hu phurom ber tur chu ani bokani Russia strategic bomber rualte ama sa in bomber kan ti hian chinhi in a then theya strategic bomber le fighter bomber kan ti ate hian a then than theome fighter bomber te hi jet fighter bom thlak chi te ni in target te tham deu le mi pui chen na kara bom thlak chi te an nia hetiang fighter bomber te hi Russia chau hian nei in Syrian war lai khan Idlib le khodanga ISIS te tomna building te kha thelmi lovin ava bom heng mai ani kha strategic bomber te hi khowela ram pathum heng Russia Tu-160 White Swan te Tu-22 SM te le Tu-95 BR te nein China hian jian ane ve boka America hian B-52 B-1B Lancer le adang te po akol ve nual bokani Russia bomber chuan tolol Tupolev Tu-160 hi NATO ram tele America tan chuan huphurom rem tak mai ania Tu-160 te hi khovel bombara phuri theiber le lian ber ania mani lokhan engine thar NK3202 chu aron mang ta boka he bomber pakhat chu thilti theina ringot po hi rap thlak tak ani ringot he Russian bomber hi borua ka athlok rei thein dar kar som panga jet chol hau lovin athlok thei hem maya athla te hi in thlep thei chi ni in mel maram van sang atanga dive bir thangut ngutin abom pai te chu asur tir ta thina relate ni aya chaka athlo thei box ya wang hian khovela bomber la omber ti la aswal kherlo mai the ani tin he bomber toro jet mai hian nuclear missile mai ba ka Russia in mel ma te mu theilo steel missile te apai thei boka chung jinga chuan Raduga KH-57 SM kanti kilometer sang ni zanga lai ka phak te KH-50 nuclear missile te KH-101 le 102 steel cruise missile te alapai thei boka wang hian America ta na Russia la omzia ti chiang tu jinga chuan Tu-160 hi a chiar tel lo thei lo rengani Russian Navy ship country atangin Russia hi khovel aircraft carrier nei theram tlem te jingami ni in Admiral Kuznetsov le kai shwai tenen andu chu anron tu chom mia maya tu hnaya Ukraine ne na anin ti boina po Black Sea chu America le NATO ram te tlo po theilo turin aron khar mia mai ani kha hei wang hian America le ram dang ten Russian Navy in dolong rual te hi
ma chon cha kom jok jok chu an ni lo ti an chiang hle ani Admiral Kuznetsov chungzola Su-33 Zedrual mai ba ka S-400 S-300 air defense system le shipwreck missile ti hiala an ko SSN-19 missile pai Kirov class te Slava class missile cruiser te Styrikuy Sea class convoy te mai ba ka Russian Navy submarine rual ten Black Sea an khar meu chuan America meu point paltlang lui chia angai lo chu ani hi tun tuma hian ral thuam lok zual le torot big te chau kan ron clear kuala rem changa America ral thuam Russia le khovelin a hlau ron te ron tarlan le kan tum don nia